The more you learn, the more knowledge you gain. LA Coaching Center Nongpo provides special coaching for class 9 and 10 in maths for MBOS, CBSE and ICSE. Coaching for class 11 and 12 commerce and BCom. Coaching for job aspirants in the field of finance and accounting. Coaching for Intelligence Bureau SA Recruitment 2025. Register yourself immediately by calling 977-431-9227 or 9366-531176. Don Jakarta paniya tentu kani pumud. Ikinong yalan jompi kila pep ayang akan ni ke city. Lesyong artenta 4 minit paniya thir halor kijing e jompi. Nganum la su paniya tholo di pi. Ngasupan mabah katukat ni naptek jompi pi hap hang ni kidi ban burom ya ka. Anjong ka sarkar boong ha katay ka main road. Bat hapo ka premises jong ka secretariat ka don ka section 144 nga ka menteri ngamla ban pentukut ika kani ring caka ka babiang piaam tingin saya penpoi katukat ni kita kijing ya keren jong isyafi ya keren bat kini kin saya kana kini bat pi sale suk sayeng bat ngapan ma ba kata kacing thang jong pi wat ong ba ka sarkar jo pi ka bari ka kami jo pi kam yui ngi thang bat pi Dai tengkat ki ban le pare hap daya perkhat sani bha hap ya bo jingmut bha te kuble shibon mo masuan ong kuble yipi mo kuble ti kinong rep ki don lalaki jong ki group mo ki don la ka kanbon ki don la ka association jong ki ban ngala persyang ngala yui ya kajing tho jong kabidia ngala yui kajing ot kajing nam kajing pangnot kajing jauman jong kinong rep ki bokher bat kajing ya khana jongi mentan hangni kalong ba kup ka sarkar ngi hap hi ban khmi ban pek ya katukat ni ki kendon ya kren mene kabening kong e ki kren chphang kata ka market intervention scheme ila pensyai kinong rep baka sarkar kami katerwa bun ki Reki kendon pentri pat ban poi sa kata result bayo el taka market intervention scheme kilong iba e kumakalong hado arajar artuar baki spa tali kita ki city kila lek nakaway jala sa kaway jala hado yawai perbaai scheme naka sarkar kami ki ay tang artli ki jala kayo ka Jammu and Kashmir yaw apple bat kayo ka Nagaland yaw an nalor kataru metric ton very nominal padu na ba tingi ong bato idan ki schemes nakasorkat ngala ong ye kinong rep bakinya lum ya lang nila di ngam krentang ya ke Hill Farmer Union kadai ka way ni kiban nakmat ki NGOs ki bawan Nrei ki bapon yang nga text nga bakendo yang nga bangala pa ski officers na bagi officers kinyo ya kajing tip kajing nang kumno ban pek paki nong rep kat bala ay ngimday ban penjaw umat kathang yaki ti ngiyong ba habawan kajing lun shop jong kamariang ka agri department kadantang kaway kadanta ba nong rep hapo ka arsaw kanta kiday ban pentip siya ka DC kiday ban file ka FIR bat kata ka report kan wan siya ka department ka pa mardor yaki officers
ban estimate ban jurip ya kita gijinglot nrei kadodal office kadang dehi ka DC office ti ya kaneru ngilayathir ngilatay niya dakis pasin assembly nrei imat patla ban pikir iway pa iway itay jingot nakaliang jong kinong rep kilaong yang iba nilaong ikiba jaka ba pinsim ya ka farmers intervention scheme ka sarkar kami kaong man ay balay pim insure ya ki crops kung ba pi insure ka jing MP insure ka kali let ka insurance yung mangintip sa bang kata insurance ti kamot ba kadon ka jing tulot jami hang taru ni hapan penklan ban pensapriang henry hadon lai puway tarik ugnay July mentau snem pila ban register online lada pikwa ya kata ka crop insurance scheme ngi mang arsan haja nam ta kajla jumi re hadu mentau lai pu wajar mod kinong rep kila de register tikum no ban pentri kam ya kata ka crop insurance ngi don kam menta ban ya perkat namar ba ka tip rupleng kam poi si kinong rep ni pan maaf ni kinong rep ya kata ka jing klot jumi ban poi ya kata ka jing tip sapi re ngi lade rai bangindon ka Blok Farmers Blok Gala hakaba ngindon kajing ya kenduk lang jong kinong rep ha ki kentot paper lembak ki blok ngin sedang no ya kani ka program jongi nang bangin yo ban ai jing pentip syaki nong rep kumno ban insure ki crops jongki walam kawai kamat ban ong ba bon nangingim don kajaka kapita nimdei kitrai jaka ni hapan shu lis lane shimwai na kitrai ti ya kataru hakata ka insurance cream kampat don ngan sakhat kerke lembaki officers bat nga ya ki banks ban pet la nem ban penkela kabala banlong na kabenta kum kitaru ki bahap ban wai ya ki jaka bat ban siu ya ki jaka ya kalun kilaong ki babon kila simlon ngila pa ya ki officer sa ki district bakin lum kinlang dalapoi kita kajingot kajingnam ha kakot kasla namar ngimla ban syukren kahapan don ka proof kahapan don karukom lum ya kita ki bro kindalapoi ya kamat jongi ngan sada ya kata show chief minister ban yu ya kata kajingeram in sa perkat kumno banle kikren sipang ka fokus ki ong ten bon nangingipan tamangin ni apply tamangin yo tingala sutu iki kamang tengka kadai sispa ladapan sispa ngot layayo marsi tengka kita taru kadai kawai ke chief minister yo i bakata kalong ka basisha tingin siapet kumno banyale e kata kikren ru sapang kayaw dilang hakikat paj paper tengong balik kita kiyo pinyo ki officers ki ong ki klap pat apply ngakli ki farmers ki ong ho ni klap yapan kamanta yapan no ikta kiyo dilang ki kelkiran syapang ka agri response vehicle tengong dong in prioritize kat kum ki farmer producer groups kanang bakinum let ki shimet kim kita no kani ka agri response team yaki block wise nin saya perkat ikataru but kikran spang kaot kilo ngaloi ki ngalale chido yudo mania kran spang kaot kilo nrei hadin sistem steng dum don basngap tika KHDC kalawan lam ya kabil kala yo ya ka jing menjur lang jong ulan ka jing kali menta kalong sa iki rules but mano ban monitor ya kata kaot kilo ngala request sikini ki farmers ngong to penya kendo lang ya KMDC bat ngingin don problem ini ya kendo namar kani gede gede jongpi tengah kermen bakin sa action ya kata kajing kendo bakata ka KGDC namar ba nong penya ya kaan la bah hakal district council ngamla mga nakasarkar ban bypass ya kata kalenti namar kaan kawan naki tikum kita kikay ngilaya yo panitir ar kanta ar kumenen nga sutu papila banong kasarkar babon stang kanya tomak ini apa perkat ya kamang tengka habya bunya shwa habya watin tishwa habya perkat kumno banle
Wawan mood bangi kami ngin supet ki bukijau. Umat ni habi kai no iginong rap jungi haba piyo I bau muli yo yo balai piyo tung kane. Tau so sa yo yo balai ni don no da processing unit panya ya shna no da ka sos. Muli la ban shna sha. Tama imat ki farmers jungi ngidang ham ai training shibon iki. Kin haplong a little more progressive. Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei. Rainbow of Sound Music Academy Padon Maubri Ripoy District Baju pelong shis yin shis tayo Halite Flower Higher Secondary School Maubri Akhot kawes ng pahaban a admission ye pi baro ki knaret pat ki balarong baro ki bakwa punyo ijina jing tep shipang ka music but theory but practical Hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar tonic solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin Kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal law snam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school bakin simpan ta kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidon ipriang sompai pi baro ki bakloi ban pulie aganin music school ban tep khambanya sombha ban phone agini number publish bu